ćemo. Nemo da vredaš. Dobro je. Srbi ste i više ne vodi Srbija! Volim da čujem ono što se pravi. Gore bre, slika Slobodanova mora da bude gore. Gore. Dobio je nalog da nema tu niko i više nema Otvori put! Stanje.
Radio Tirana. Radio Tirana. Stani tamo naprijed. Budite se, stani se. Gledajte kamenje. Ništa, moj Kosta pomeri. Tamo su okrenuti prema narodu. Sklonite se, molim vas. Prema narodu. Pustite nas ovdje, molim. Makni ga, makni. Molim, makni. Ma miči se, bre, čovječ odavde. Puši. Radio Tirana je malo pre javila. Uključite radio. Skloni se ovo, Blanko. Radio Tirana javlja. Govori goće, bre. A ne čuje se. Radio Tirana javlja da će danas ovdje doći do krvoprolića između pristalica Slobodana Miloševića i Vuka Draškovića. Braćo, pokažimo našim dušmanima da ovdje danas postoji samo jedno telo, jedna duša i da smo mi svi pristalice naše majke Srbije. Jadnova majka, zar da likuje tirana da ovo Srbi rade protiv Srba? Molim te, nemoj. Dobro, ajde, ajde. Idi od ozdo, bre, bolje ti. Pa idi od ozdo. Pristalice Može, Srpskog pokreta obnove Ajde, ajde. na svaku provokaciju odgovorit će na kolenima skrštenih ruku. Ovo dok naši riba čovjek. Nemoj tu, nemoj tu. Bude li iko od članova Srpskog pokreta obnove danas ovdje uveseljavao Tiranu i Zagreb, Vi da ćutite. bit će isključen iz pokreta. Nemoj nikoga vi provocirati, u redu. U oči boja na Kosovu naš sveti car Lazar na ovom svetom polju Tamo ne treba milica i da su nas. nazdravio je, tišina proškolite, Oni se mogu. nazdravio je po visini, po ljepoti, po mudrosti, po starosti, po gospodstvu, po milosti ili čoveka. Srbin ne sme dići ruku na Srbina. Nikada. Ne postoje političke strance da bi se Srbi između sebe mrzili i svađali. Na pitanje Radio Zagreba šta misli o Slobodanu države i vrhovni komandant danas u Hrvatskoj tužbeno izdaje naš vrhovni komandant Slobodan Milošević vrhovnog komandanta i ja ću sutra žalostno je
neće vam se pomoći. Na ovom Kosovu polju Pustite mi nas! i ja vas molim, skandirajte Srbija, Srbija! Organizacije patriota koje se takmiče u programu Nemojte da